Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye aho muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ikaze muri aya makuru yo ku itariki 28 ukwezi kwa gatanu 2026 ni inkuru yihutirwa cyane kuri CG Felix Namuhoranye. Uyu ni umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amaze gufata icyemezo gikomeye cyane. Mbere gato yo kungaruka kuri iyo nkuru, reka rero mbanze mbahe andi makuru mu buryo bwinshi make tubone kwigarukaho. Reka mabwire ko leta y'u Rwanda iri mu biganiro n'uruganda rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukora indege rwa Boeing, bigamije kandi guteza imbere serivisi zo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ndetse n'ibindi. Ibi biganiro rero byabaye ku itariki 26 Gicurasi 2026 ubwo umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere Jean-Guy Africa yakiraga itsinda riyobowe na Aime Benkirane, n'umuyobozi muri Boeing ushinzwe ubucuruzi ndetse n'iyamamazabikorwa ku ndege z'ubucuruzi muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Ibiganiro by'aba bayobozi byagarutse ku rwego rw'iby'indege ati muri rusange ibikoresho n'ibindi bijyana narwo ndetse n'amahirwe ahari yo gufasha u Rwanda muri gahunda y'iterambere rufite ndetse no kuba kandi igicumbi mu bijyanye n'ingendo z'indege mu karere ruherereyemo. Byibanze kandi ku buryo u Rwanda rwajya rugura indege muri uruganda mu buryo bworoshye cyangwa se ku nguzanyo hatabayeho kwishyura ikiguzi cyose. Uretse ibi baganiriye ndetse no guteza imbere ubwikorezi bw'imizigo, uburyo kandi bwo kujyana ibicuruzwa mu mahanga ndetse no kugira u Rwanda igicumbi cy'ubukerarugendo. Boeing iri mu nganda zikomeye cyane zikora indege ku isi, haba mu bwinshi ndetse no mu gukomera. Muri 2025 kandi yagurishije indege 600 zivuye kuri 348 yari yaragurishije muri 2024. Muri 2023 kandi urwo ruganda rwari rwaragurishije indege z'ubucuruzi 528. Kuva Boeing yabona izuba imaze kugurisha indege zirenze ibihumbi 19. Urwo ruganda rwatangiye kandi gukora mu mwaka w'1916 rushinzwe n'uwitwa William E. Boeing. Yani makuru kandi mu buryo bw'inshamake rikaduce mu gihugu cya Uganda babwire ko umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga ko umunyamakuru Andrew Mwenda azahanirwa kubahuka umukuru w'igihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni aherutse kandi kwihanangiriza uyu munyamakuru nyuma yaho tariki 20 Mata 2026 yanditse inkuru ivuga ko kubera ko ashaje atekerwa imitwe n'abiyita abashoramari bagamije kandi gusahura igihugu. Uyu mukuru w'igihugu kandi yanditse ko nubwo afite imyaka 82 afite ubushobozi bwo kurwanira igihugu ndetse no kwirwanaho akoresheje imbunda ya AK-47, Bibiliya ndetse n'ikaramu. Tariki 26 Gicurasi Mwenda yatangarije mu kinyamakuru cye The Independent ko yakoze ikosa ryo kugaragaza ko ubusaza aribwo butuma Museveni atekerwa imitwe. Asobanura ko ibyo byatumye kandi byo yanengaga bitumvikana neza. Ati aho nakoze ikosa ati nkanamusabira imbabazi nivuye inyuma, ati ni ukuvuga ko ibyemezo bye ati ntemera biterwa nuko ashaje. Ati mu by'ukuri rero nakabaye umuntu wa nyuma uvuga aya magambo kubera impamvu ebyiri. Nagombaga ati kwibanda cyane ku bwiza cyangwa se ububi bw'ibyemezo bye aho kuba imyaka yabifashe na afite. Ati kubera ko Mwenda rero aba mu muryango witwa wa PRU washinzwe na General Muhoozi Kainerugaba. Kuri 27 Gicurasi rero uyu musirikare kandi yasabye Perezida Yoweri Kaguta Museveni imbabazi ku bw'amagambo uyu munyamakuru kandi mutangajeho. General Muhoozi Kainerugaba yagize ati nk'umuyobozi w'iri shyaka ndagira ngo mbasabe nyakubahwa Perezida imbabazi mbikuye ku mutima, ati ku bw'amagambo yandagaza atarimo indero kandi mabi umwe mu banyamuryango bacu Andrew Mwenda yabavuzeho. Tugiye gufatira umunyamuryango ingamba ngengamyitwarire. Uyu musirikare yagaragaje ko ishyaka NRM riri ku butegetsi bwa Uganda ndetse n'umuryango ari abafatabikorwa bakomeye. Reka rero duhindure ingingo tujye kuri iyi nkuru ivuga mu gihugu cya Uganda, naho mbabwire ko abantu bose bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazajya bashyirwa mu kato. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko guhera ku itariki ya 27 Gicurasi 2026 bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazajya bashyirwa mu kato k'iminsi 21 mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola. Ibyo bireba abanya-Uganda ndetse n'abanyamahanga bafite ibyangombwa byo guturayo, kuko abanyekongo kandi n'abandi banyamahanga baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibemerewe kugera muri Uganda.
Iki cyemezo kijyana no gufunga imipaka yose ihuza ibihugu byombi guhera uyu munsi, hashingiwe kandi ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gihe umubare w'abandura Ebola ukomeje gutumbagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Uganda yatangaje ko amashuri rero yo mu bice byegereye umupaka azakomeza kandi gukora, ariko ingamba zo gusuzuma abanyeshuri bayigamo zigiye gukazwa. Ibitaramo, amarushanwa yo kwiruka n'ibindi bikorwa kandi bihuza abantu benshi bidateguye neza, birimo ibyo kwishimira igikombe ikipe ya Arsenal iherutse kandi kwegukana byahagaritswe. Tariki 21 Gicurasi, leta ya Uganda kandi yari yafashe icyemezo cyo gukumira mu gihe kandi ibyumweru bine abagenzi bose bajyayo baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresheje inzira yo ku butaka ndetse no mu kirere. Iki cyemezo ariko cyakomoreraga imodoka zitwara ibicuruzwa kugira ngo ubucuruzi hagati y'impande zombi kandi bukomeze nta nkomyi, hakazwe ingamba zo gusuzuma abashoferi, ariko guhera tariki 27 Gicurasi byarahindutse. Ibihugu kandi birimo u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Bahamas nabyo byafashe ingamba zikumira abanyamahanga baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iki cyorezo, ariko byemerera abanyagihugu kwinjira nubwo bazajya bashyirwa mu kato. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS rigaragaza ko abarenga 900 aribo bikekwa ko banduye Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe 21 aribo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo. Umunyekongo niwe winjije Ebola muri Uganda, abantu 7 kandi bose bagaragaye mu mujyi wa Kampala nibo kandi bamaze kwandura, barimo umwe wapfuye, ndetse bikanavuga ko arimo abandi batangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko nta Ebola bagifite. Reka rero dukomeze tujya kuri CG Felix Namuhoranye, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Akaba rero ari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, yitwa CG Felix Namuhoranye. Akaba rero agize ati, akaba yagize ibyo atangaza. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda rero CG Felix Namuhoranye yavuze urwego rushyize imbere gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe kandi guhangana n'ibyaha byinshi cyane bisigaye bikorwa ababikora baryifashishije. Yabigarutseho mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ishize polisi y'u Rwanda ishinzwe. Byanahuriranye kandi no guha ipeti ry'aba Assistant Inspector of Police abantu 436 bari bamaze igihe biga amasomo abinjiza muri ba ofisi bato muri polisi y'u Rwanda. CG Felix Namuhoranye kandi yavuze ko mu mikorere ya polisi y'u Rwanda bakomeje gushyira imbaraga mu gufatanya na polisi y'ibihugu byo mu karere n'ahandi hose ku isi. Yavuze ko hatewe intambwe ikomeye cyane mu gucunga umutekano hakorwa ku buryo rero buri muturage abaho adafite impungenge z'umutekano we. CG Felix Namuhoranye yagize ati, uyu munsi uruhare rw'umuturage mu kwicungira umutekano mu Rwanda ni ihame ridasubirwaho. Ati, impanuro mwaduhaye yatanze umusaruro ku buryo rero hari abashakashatsi kandi bahisemo kwandika igitabo bise The Police and the Community in Rwanda, polisi n'abaturage mu Rwanda. Bacyanditse ati bagamije kugaragaza uburyo u Rwanda kandi rwiyemeje kandi rushyirwa mu bikorwa intego yo gufasha abaturage kugira uruhare mu mutekano wabo. Yavuze ko icyo gitabo kandi kigaragaza ko ituze n'umutekano bigaragara mu Rwanda ari umusaruro w'ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Kigaragaza ko ibikorwa byo gucunga umutekano bitagarukira kandi kubahiriza amategeko cyangwa se kurwanya ibyaha, ahubwo binasaba gutega amatwi abaturage kandi birangwa no kwizerana. Kinagaragaza ko u Rwanda kandi rwibatse nyuma y'ibihe bikomeye cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Batanze urugero rw'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ndetse no kurwanya ibyaha. Ati, bashimangira ko ingamba zishingiye kandi ku kwishakamo ibisubizo zifashishwa mu miyoborere arizo shingiro ryubakiweho ibi bikorwa. CG Felix Namuhoranye yavuze ko uburyo kandi ibyaha bikorwamo ati bwatangiye kandi guhinduka ndetse n'ibishobora kandi guhungabanya umutekano w'ibihugu birimo n'ibikorerwa ku ikoranabuhanga. Ati, polisi y'igihugu kandi yashyize imbere uburyo bwo gucunga umutekano nabwo ati bushingiye ku ikoranabuhanga cyane cyane hifashishijwe ubwenge ati buhangano ndetse n'urusobe rwa serivisi zihurijwe hamwe zitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri iki gihe abajura kandi bashaka kwiba ati banki ati ntibagikeneye kumena inzugi zayo, yemwe ntibagikeneye kandi no kugera aho iyo banki yubatse. Ati gushyira rero abapolisi gusa ku miryango ya banki ngo tuyirinze ibisambo ati ntibyabuza ko iyo banki yibwa ati kuko ntibikiri ngombwa ko ibyaha bigendana n'ababikora.
gutegereza umunyabyaha ati ku mupaka ati ntibihagije ati kuko yohereza icyaha we akisigarira iyo polisi y'u Rwanda kandi izakomeza ati gushyira imbaraga mu kwiyubaka kugira ngo ihangane n'iryo hindagurika. Mu ngamba za polisi zishingiye kandi ku ikoranabuhanga izigaragarira amaso cyane harimo kamera zifashishwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda, zikoreshwa mu kurwanya ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'ibindi kandi byinshi. CG Felix Namuranye yavuze ko bazakomeza kandi gushyira imbaraga mu guhugura abakozi ba polisi y'u Rwanda ndetse no kunoza imikorere. Bashimangiye ko bagikomeye ku nshingano yo kurinda umutekano w'Abanyarwanda n'ibyabo, babaha serivisi inoze, ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo muri rusange. Nk'uko kandi nari mbabwiye mu kanya gatoya, ku munsi w'ejo nibwo Perezida Paul Kagame yatanze ipeti rya AIP cyangwa se Assistant Inspector of Police ku bafosiye bato 436 binjiye muri polisi y'u Rwanda. Perezida Paul Kagame ya ipeti rya Assistant Inspector of Police abapolisi bato 436 binjijwe muri polisi y'u Rwanda. N'ibirori byabaye ku 27 Gicurasi 2026 bibera mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari PTS Gishari, bihuzwa no kwizihiza imyaka 25 ya polisi y'igihugu umufatanye butanga umutekano. Ibirori byitabiriwe na Perezida Paul Kagame, ababyeyi n'imiryango y'abofisiye barangije amahugurwa ati n'abayobozi mu nzego za leta n'abandi. Abarangije amasomo kandi yatangirwaga muri PTC Gishari 436 barimo abagore 109 mu gihe abandi ari 327 ari abagabo. Harimo abari basanzwe ari abapolisi bongeraga ubumenyi, mu gihe abandi aribwo kandi bari bagiye kwinjira muri polisi y'igihugu. Muri bo kandi harimo abanyamahanga 9 baturutse muri Seychelles. Abapolisi binjiye muri polisi y'u Rwanda kandi bazahabwa inshingano zitandukanye binyuze mu mashami arimo irishinzwe umutekano wo mu muhanda, ikoranabuhanga, ubuvuzi, umutekano wo mu mazi, kuzimya ndetse no gukumira inkongi. Hari kandi abazakorera mu ishami rishinzwe gucunga umutekano ndetse no gusaka hakoreshejwe imbwa, iry'ubwubatsi, kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga, abakozi n'imiyoborere, imikoreshereze y'imari n'umutungo ndetse n'ayandi. Abasoje amasomo kandi mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi y'u Rwanda rya PTC Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana bahawe kandi amahugurwa y'imyitozo n'ubumenyi buzabafasha kandi gushyira mu bikorwa inshingano zabo kinyamwuga. Muri rusange biga uko akarasisi gakorwa, gukoresha imbunda, uko barwanya umwanzi n'ibindi bifitanye isano n'umwuga cyangwa n'inshingano za polisi y'u Rwanda. Iri shuri rya PTC Gishari bizemo ryubatswe mu buryo bugezweho, rifite kandi inyubako z'ibiro ashobora kwakirirwa abayobozi batandukanye barisura, amashuri, inyubako zicumbikira abapolisi, ibitaro ndetse n'imbuga ziberamo imyitozo ya gisirikare n'amasomo njyarugamba ahabwa abari gutegurirwa kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga avuga ko urugendo rw'imyaka 25 urwego rumaze yagaragaje ko rwabaye urw'abaturage kandi abari bo rukorera. Ati ni imyaka yabayemo byinshi ati nabishyira mu bice nka bitatu. Ni polisi yashyizweho ati nyuma yo guhuza izari polisi 3 ati gendarmerie, polisi communale ndetse na polisi judiciaire. Habaho kandi imwe uyu munsi tuvuga. Urwo rugendo rwazanye impinduka cyangwa se itandukaniro. Ni polisi yagombaga kandi kuba iy'abaturage, ikorera abaturage bose itavangura. Icya kabiri kandi yagombaga gukorana n'abaturage cyane kugira ngo rero tubashe kandi kubaha serivisi bifuza, tubafashe gucunga umutekano wabo n'ibyabo umufatanye. Umuyobozi w'ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari CP Robert Niyonshuti yagaragaje ko abasoje amahugurwa bayatangiye ku 15 Nyakanga 2025, yerekanye ko bari mu byiciro kandi bitandukanye birimo 124, no kuvuga abarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rya polisi mu mashami atandukanye, 172 kandi bari basanzwe ari abapolisi bato barimo 9 baturutse muri Seychelles na 36 bavuye mu buzima bwa gisivili, 50 ba NIS ndetse na RIB na 4 basoreje amahugurwa yabo muri Singapore ndetse na Misiri. CP Robert Niyonshuti kandi akaba yagaragaje ko ubumenyi bahawe buzabafasha kwitwara neza ndetse kandi no kuzuza inshingano zabo mu gucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Abanyeshuri 4 bahize bashimiwe barimo uwaturutse muri Seychelles Nicolette Maria washimiwe ku myitwarire myiza yamuranze mu gihe cy'amahugurwa. Hari kandi abanyeshuri 3 bagaragaje ubudasa mu bikorwa bakoze byari bigize imyitozo, barangajwe imbere na Boas Castro wambitswe umudari na Perezida Paul Kagame, agurikirwa na Isayi Kayiranga ndetse na Chantal Mureshya. Akaba rero
ibyabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma mbere ndetse na nyuma gato y'uko RPA ibohoye u Rwanda ku itariki ya 4 Nyakanga mwaka w'1994, igihugu cyari kigifite inzego zitandukanye z'umutekano zafatanyaga n'igisirikare zishinzwe kubungabunga ituze n'umutekano rusange. Ikaba rero imyaka 25 ya polisi y'u Rwanda. Izo nzego rero zarimo Gendarmerie Nationale yakoreraga muri Minisiteri y'Ingabo, polisi ya komine yakoreraga muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndetse n'abagenzacyaha Judicial Police Inspectors bakoreraga muri Minisiteri y'Ubutabera. Mu mwaka wa 2000 guverinoma y'u Rwanda rero yabonye ko ari ngombwa gushyiraho urwego rwa polisi rutunganye, ruhujwe kandi rukora kinyamwuga, rushobora kandi guhangana neza n'ibibazo by'umutekano byari bikiri byinshi muri icyo gihe. Ibi rero byatumye izo nzego kandi zigera kuri 3 zihuzwa muri Kamena mu mwaka wa 2000, zibyara Rwanda National Police yari ifite inshingano zo kubahiriza amategeko ndetse no gucunga umutekano. Polisi y'u Rwanda nk'urwego rukora kandi rureba kure, yubakiye ku ndangagaciro z'ingenzi zirimo ubunyamwuga, gukunda igihugu, ubunyangamugayo n'imyitwarire irangwa n'ikinyabupfura ndetse no cyo hejuru. Igihe yashyirwagaho mu myaka y'2000, intego yayo ya mbere yari gukomeza kandi umutekano n'ituze. Kugira ngo ibi bigerweho, hashyizwe imbaraga nyinshi cyane mu kwimakaza indangagaciro zo gukorera igihugu nta kwikunda, ubunyamwuga ndetse n'ubushobozi mu kurwanya ibyaha ndetse no gutuma kandi abaturage babaho batekanye. Kugeza ubu polisi y'u Rwanda yarenze uburyo bwa gakondo bwo gukora akazi ka polisi, aho yifashishije ikoranabuhanga rero, ndetse igamije kandi gutuma abaturage basobanukirwa uruhare rwabo mu gukumira ibyaha. Kugeza ubu yubatse ubufatanye bukomeye n'abaturage mu kurwanya ibyaha. Ubufatanye kandi bagaragarira mu kwimakaza umutekano n'ituze binyuze kandi muri gahunda ya community policing, ituma abapolisi n'abaturage basangira amakuru y'ingenzi abafasha kandi gukumira ndetse no kurwanya ibyaha. Kuva muri 2005 polisi y'u Rwanda kandi ikomeje kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu yohereje abapolisi mu butumwa butandukanye butandatu bw'umuryango w'abibumbye UN, harimo abakora nk'amatsinda ya polisi ndetse n'abapolisi ku giti cyabo. Polisi y'u Rwanda kandi ifite amashuri agera kuri 3 ayifasha kandi mu guhugura ndetse no guteza imbere abapolisi, ariyo ishuri rya polisi rya Gishari, PTC Gishari, ikigo cy'amahugurwa cyo kurwanya iterabwoba cya Mayange, n'ishuri rikuru rya polisi NPC. Ibi byose kandi byagezweho binyuze mu bufatanye bukomeye cyane abaturage, ibigo bya leta ndetse n'ibyigenga, ndetse n'imikoranire n'ibihugu byo mu karere n'isi yose mu guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano bizanwa n'iterambere ry'isi n'ikoranabuhanga muri rusange. Akaba rero ari ibyo ngibyo nababwira. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.